غلطان. بعد عن اخوك. Ayşem ne diyor? اسطى عم يقول لسانك بس عنده تخصصات. Mertez ne diyor? عم يقول بان تغلطات يوك تغلطات يوك. مرت اللسان ما فيها تربيات. فالتاني. انا مالي غلطان ومرتك اللي مالها مرباية ببيت اهلها. لك خلاص ولا لا؟ Yabancı! Ben Ayşem'e telefon yapacağım ben. اسطى şimdi عصام geliyor. Şerefek. شرفك اسطى. Suat, eğer orada Zelemi yoksa bana tecavüz et yap. Ben Ayşem'e telefon yapacağım ben. ارفع راسك لفوق. ان شاء الله يا ابي لا تضربه ان شاء الله. ولك انا ابوك ومنعني. شلون ما يشوف حدا غريب ما هو بناحك؟ والله بيسفح دمه قدام رجليك قبل ما يخليه يقرب عليك. لوين اسطى؟ Lütfiye falaka yapacağım. والبنك Ya geliyor Allah, اسطى. hücum!